Ki konar jak moyang yang kare sih. Amari kali jakin naru je sampai kalau. Itu wajah saya naik lagi soal. Tangan bu. Kona saya sampai belanja. Nah, begini saya sudah kira mana tahu. Bisa bukan? Untuk ya dah. Oh, kok harus turun gitu ya? Oh, sekarang bunyinya kan pakai. Almari punya kata loh. Nana room si kau ni bang ini nak ke atas kayu. Ekstra tu nanti lah. Oh, senang ni mana? Belakang hambai ini cengol jaga Killa Sub-Zonal Office Ketal Construction Kaimen no Pai ni hina leja besu agoka an logeo tongo ini zonal ni chairman joint chairman tebu Sub-Zonal ni chairman tebu executive engineer tongo JDO tongo land element committee ni chairman tongo tebu ini logeo social activist ro Kwbang mam phaja kini ini Killa am chai Killa Sub-Zonal Office construction Kaimen itu ya kau tujuh ni bisingo ne motamoti asuk kusuk tangjawi pai ha play advance agok tongo sing bahai ne sakthari tongo dati tang di ne karon sing te 5 mas ni bisi 5-6 mas ni bisingo jate amo sini building complete khaine ni bagai busuk room niti ayog ni phan bai amo samung tangjak 1 lakh 1 koti 41 lakh kacha amo estimate cost tongo teibe kaham ke samung tango ni bagai jeng tabo sak thalai tongo or jagawo room tongo almost 8 room tongo office room soho conference room soho teibe nini tamo seneng oro office of finance public rok phaikan ke borni asok janai asuk thaini bagai ta no mahai rok